Ladies and gentlemen, the Med A winner is Sakin Ajjanov from Kazakhstan. And we're starting the qualification rounds bout in the men's weight category 125 kilos of the Med A. This bout will be between Hudrubodov Dorchpadov from Mongolia and Grigory Zherbaev from Russia. Med A. Adevce zor nam kiligramin jinggi beristan hijauan. Odam-odam gas Mongolistan temurcing darchanding hudrubodov. Kukotan gas sarsabon osimbuh Grigory Zherbaev. Adevce inhoi ruki beristan idara inhoi kiligramin jinggi beristan urgetstan. Adevce inhoi ruki beristan idara Odam-odam gas sarsabon osimbuh Batır Sanjinemayev. Kukotan gas Mongolistan temurcing dosundarcing turtoqtoq. Adevce inhoi ruki beristan idara inhoi kiligramin jing odam-odam gas sarsabon osimbuh Batır Sanjinemayev. Kukotan gas Mongolistan temurcing dosundarcing turtoqtoq. Bedevce inhoi ruki beristan idara inhoi kiligramin jinggi beristan iksen. Bedevce inhoi ruki beristan idara inhoi kiligramin jinggi odam-odam gas Mongolistan temurcing tumruqting mungunshaga. Kukotan gas Mongolistan temurcing Bodring Batırov. Bedevce inhoi ruki beristan idara 70 kiligramin jinggi beristan odam-odam gas sarsabon osimbuh Alexey Borovitsky. Kukotan gas Kazakhstan ebuh Amanbek Bakeyev. Bedevce inhoi ruki beristan idara 60 kiligramin jinggi beristan iksen odam-odam gas sarsabon osimbuh Alexey Borovitsky. Kukotan gas Kazakhstan ebuh Amanbek Bakeyev. Adevce zor tam kiligramin jinggi odam-odam gas sarsabon Mongolistan temurcing Olympic және Masters тренері дарчандing hudrubodov көрсөтүкчү ана көрсөтүрөтүнда. And the Med A winner is Hudrubodov Dorchan from Mongolia. Adevce inhoi kiligramin jinggi beristan urgetstan odam-odam gas sarsabon osimbuh Batır Sanjinemayev. Kukotan gas Mongolistan temurcing dosundarcing turtoqtoq. Давай, 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 давай.
Бэдэвче 92 кг энжиг улаан булангаас Монгол улсын тамирчин Төмөр Батын мөнгөн шагаа Бүх булангаас Монгол улсын тамирчин Болрын Бандрал. Ladies and gentlemen, on the mat A, we are starting the bout in the qualification bout in the men's weight category 92 kilos between Batyr Sanjinimayev from Russia and Turtokhtoh Lovsundorj, Mongolia. On the mat B, we are starting the bout between Mungun Shara Tumurbat and Badral Bolor from Mongolia. Работа, Олег, работа, Олег. Пройти надо. Давай. Что ты толкаешься? Не толкайся, проходи ногу. Адэвче 92 кг энжиг Бүх булангаас гарч ирсэн Монгол улсын тамирчин Lovsundorj Turtokhtoh өрсөлдөж яллаа. On the mat A, winner is Turtokhtoh Lovsundorj, Mongolia. Адэвче 70 кг энжигийн барилдаан улаан булангаас Монгол улсын тамирчин Баатар хүүгийн Өсгөөр Бүх булангаас Монгол улсын тамирчин Батэрдний Бямдарж. On the mat A, we are starting the bout in the men's weight category 70 kilos. Usukbayur Batarhu and Bямdarj Batardin from Mongolia are requested to the mat A. Бэдэвче 92 кг энжиг Монгол улсын тамирчин Төмөр Батын мөнгөн шагаар өрсөлдөж яллаа. Ladies and gentlemen, on the mat B, winner is Mungun Shara Tumurbat, Mongolia. Бэдэвче 70 кг энжигийн барилдаан улаан булангаас Орос улсын улсын бүх Роланд Ондан Бүх булангаас Монгол улсын тамирчин Ханц Сүрэнгийн Намын Хонгор. On the mat B, we are starting the bout in the men's weight category 70 kilos between Roland Ondar from Russia and Naming Hongor Hansurun, Mongolia. Пройди смело, четко. Проходи, давай, смело. On the mat B, we are starting the bout in the men's weight category 70 kilos. Roland Ondar from Russia and Naming Hongor Hansurun from Mongolia are requested to the mat B. Давай, он сдох. Давай. Молодец, давай. Пальцы убери. Бэдэвче улаан булангаас Орос улсын бүх Роланд Ондар Бүх булангаас Монгол улсын тамирчин Ханц Сүрэнгийн Намын Хонгор 70 кг энжиг
Дэвжээ энэ хоёр өхийн барилтаны дараа 70 кг-ийн жинхэнэ барилтаа үргэлжлэн Дэвжээ энэ хоёр өхийн барилтаны дараа Улаанбулангаас Монгол улсын тамирчин Болтгүйгийн Сүхбаатар. Хөхөлнгаас Оросд улсын бүх Очир Горжиев